Jai kathar man kelang silet pe na jo. Ap long le apata ki pi aja kong da asam government man si pi tu de. Lo de mo pi ke chen tu unji ma. Nili reng ver vi. Kopi lo po ni siksa ni ya kam gitu. Balang lihat atum nili biru dekat ni ver tu on ta tu reng ver vi. Seta itu karbi atau Autonomous Council aja kong ke pitu ver nang pulu itu masomar asumar antuan da papi dolong nang tu itu ni kamatha. Karbiang long ni CM do tik si karbiang long do chot nangi pule itu mat agali. La solam itu ciri nangi. Ning hang opposition bang etik lo paling le emitang aja kong. Emitang adet aja kong. Emitang adet aja kong de. Emitang along dia aja kong bang pan ke cipi tu ke chok si lagi. Ning jiri song ke. Number 1 ke sini nangi ke lah hello. 6 schedule ke isi a constitution lo pulai lo sini orang ni. 6 schedule ke land revenue law kali lagi. Land revenue law kali. 6 schedule ke lasi 6 schedule anding picket form along si itu mapan land law silam tu kudak dulu mati hati. Land law nang tu long le aron nang tu silam no kudak top tu. Day 3. The powers of the district council and regional councils to make laws, to make law. Law kapincon ni aron kapincon iapan ang ding picket home along pidado. Kopi pia ko thang ke claim nai aron ka silang ni doolo setan ang ding picket home along bangke lage long lialam. Long lialam itu man allotment apanda law silang non. Occupation apanda law silang non, use apanda law silang non, setting a part of land other than any land which is reserve forest la apanda silang non pulaya. Reserve forest abang itu man silang non punang pupeden akhir bangke la bangke men silang ni akhirnya lagi concurrent list along situ lagi central government pen state government ba council atum cerak nangi men kali labang ke lasi central government fan itu permission MC by a concurrence kulata permission pawang kali nang pacikroy dun lote lata state da council da aku forest aku thakta long list silang law silang unpo state government pulote la ke council itu malambang ke hal Assam government phane kuna mali la itu bhan ke 60 dulong ke state government pulote because state government has to be read as the autonomous council la ko yolong le ametar bang ke la sidat allotment pulong mati yo occupation pulong mati use pulong mati di use nangi la pen ke setting apart pulong mati di la si aron silang nang yelang lahen lo settlement puke la ke longli aron along si halake a hobdo alang thida dodunji la ke non niliwan bedet lo hala Assam land revenue regulation hala Assam land revenue regulation along ke settlement pu alang thida dulu non ajal jum pula itu settle uni matidi arenang Assam land revenue regulation nang tum adopt etlo kichok chilo hala ka adopt da chok chichok ni lita chikro yunde la athima government Assam government sika impose la so Allah bangke seta pu an nikan proxy ke rahini entang logati itu mas Allah hala swat teng bensi itu pata tapi bom lu ke settlement aja kong ke do potsis council atun long lia patta tagi pi unlo ka survey tagi unlo ko puse ja ko mabe pu turong nama ante Allah mangge la settlement ko ahobdo bangke la Assam land revenue regulation long sidolo Assam land revenue regulation ke council tu NF to sa anding sidolo council tu maridensi la bangsa Allah ke ante hada settlement aja ko mabe ko puse ke ningge hada dotan ko kan parlen aku lang nakalilang. Yung si Memuchak silang na ipulatan te itu anding picket home. Paragraph ket home ating pel itu imetang along le
aron ta selam nan gilang abinong ge hala Assam Land Revenue Regulation ki enun ge chokchi hala ge ba ngapot abinong ge enun ne de ma mitang selam de ni non ge chokchi ge pio selam le de la sini PHLC la pensi six civil implementation committee tu ne la si hang kong lo ti wa ne jer ge ding pio polo aron selam le de India constitution law land settlement ko bi hada ande India long lege itung India so banji pi unne de komante kali ke ne constitution ke la ke land settlement a law kali ke lage constitution banji jakong NC land settlement a law che selam nan gi yo alam mala la constitution ke date ki marong kudang de le lage longli patta ki pi rong ku pe le lage date ki marong ge mondo tum kim dunji ma India government India de ki di kim dunde gen de la land settlement patta pi ko te lage mondo tum da claim dunji gen de kala hala hang jo tu me di Allah itu settlement aron abe ku da kang yo lage constitution hala India constitution kelang pada land settlement patta pi nahi ko to no mara pula taro long le la ke constitution of the dead ki marot kudang de le dangerous lagi jong si itum power jong si long de ki pi anta patta ki pi ya power ta ve ku nong ge pu det lo council me de pu det lo bang Assam government dengan kace hok ong hai de lagi bang notification nang pi det ta the no itu bisaram nang pipe ko si ning thelo sita nang pi det ta the ku ko hi bang e je nang tum patta ka si selam tang an ni approval avelang non approval ng enon Assam government pen punang pukok kate ay ku ana munit ko anti duk atum hal dispute dam nani patta approval pan ke ni dam ni ay no de dispute ta kali ku long le metar ke hal silchor hada mini secretariat ng si kelongji ku bang ay hala pamali tum sinon ke approval da nang pifuji long le patta lam lage kri me mialam lage la song de la non long le power ka itum dotang kok lo non efficiency ban kaci ki un kaci lang select na jo ke lang select na jo ja se me ne men se kuwan itian jai kathar men ke lang select na jo ab long le patta ki piaja kong da Assam government ban si pitu de lo de mo pi ke en tu ni ma ni li reng very kopi lo pon ni siksa ni account gitu balang lihat atum ni biru dek ni ngewera tu anta reng very seta itu karbi atau autonomous council aja kong ke pitu ver nang pulo itu masomar asumaran konda papi dulong nang tu itu ni kamatha karbiang long ni CM do tiksi karbiang long do chot nang pulo itu mata kali la solam itu ciri nangi ning hang opposition bang etik lo paling le opposition emitang aja kong emitang adet aja kong emitang adet aja kong de emitang along dia aja kong bang pan ke cipi tu ke chok ci lagi ning jiri song ge